Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka arpu praterik mentau naiwing arajarkat khandai. Kedai kesngi hakaba ke Jhadc Hills Autonomous District Council. Kedai ban sedangi ke Dorbar telang jongka. Henry shisngi shua ban sedang pat yakni ke Dorbar lawan ke hukum na ke Ïingshari Meghalaya High Court. Persya yu Shongknor ke Dorbar ke Jhadc uba finliness bare. Ba unomla ban penon-kam ya ke ikhtiar kum Shongknor Henry unlang bai tangkum MDC. Kumta ke Ïingshari ke labataru ban Pynïaid yakni ke Dorbar. Da usembut Shongknor ke Dorbar ke Jhadc. Hakani ke step badai ban sedang yakni ke Dorbar telang ha Jhadc. Marsen rong ha ke Dorbar usembut Shongknor ke Dorbar uba ailat boy. Ula pensai ba sotho ba uklumar jimun yakni ke hukum jong ke Ïingshari. Kumta tang hadian kendat por la penwai no yakni ke Dorbar telang. Kajing penmi ke Ïingshari ya ke hukum persya yu ba finally nas bare kadai bahaka khandai terek unai lor mentau senam arzakat khandai u Shongknor barem u ba lakhon biam ulah yar syukino hakapor mestem haswa ban sedang ke Dorbar handai hakani ke cu kasngi tang hakapor siteng sngi la thong bujlino hakajaka jong u do ba finally nas bare halor kene jing thong Shongknor yu ba finally nas bare nakaliang u MDC ke Jowai Central u ba Andrew Shulai ulalej ujor syakiyeng Ïingshari Meghalaya High Court da ke bakan tho bakani ke jingjet Shongknor ha Jhadc kalong ke babian. Confused na bahwa semua ni session tu Sherman dia orang koros dia sekarang na ini session prorok awak pun itu orang lagi pernah bikin session selain pertama kali Hagi executive committee ki badalai the tablet kartu gani ogi gaya usian project bo hagi session ki bada tablet m ka promise let executive committee na kapor to open dep no kam ko sarkar ko m hita state ko ikre lang wa BJP coalition government wa ong silam wa buram wa nduk jinggarmen de ini session wa dep to kaya usian to yo kapor sa ko dalam sa tengayo hadu kali kani ke step komiti kre kam emiti dat tinwa chena hamtam kaya usian ke project ko unity ueki ekre ki group ja guru yang si bol Jhadc constituency yang uyo irap ye guru ki wo generate revenue ke council rei gani le de ko kongres kan ngal kamu angin ilok ngas nyau dap ijing sanut begini won ro kamu nong ni kemat perba ni district council heging skiat to imsgi kambon u perkat de benta ke council kalawe wa generate revenue kenang wa uyo lagi to do kat ni jui kelam na ke port what ye tinong kre heni with all stuff and rei mele kran lu kre wirap le kran ni nga ong heni te open kun no pentin yo nga em kam hi kam ong heni uperkat bhadas tu komiti ye gini ki kam bro wa kam kelam ini chwa yo nga to woni won kam ong no de em jing perchang wa skiat kam ong nado kamet sem te ublai la yeo jing era hada ni este kom em dai te mai te kai ke ni jing le la session per mare chong per jo em president ko ngare susien de job lecture na bu sistem ko gai ni men de po hada ni jia gai ni ka nga tes nya pala ko ko pertau ro kat kini ko start TV em te buron ki press ki media ki group sok Pulom bagi yang pi de jing nang jing stat
Till you become the session, tengas yang seram hadukan tegate. Awak di tempat kemandan, orang di bro, ni orang di arita di MBC hetai turun di chong session di ida create. Kamu orang ni perlu di resolution, di motion, di question, di prepare and ready no ai. Bon mahagi business ke dorai, ki motion ka menyau li. Na ka bantau perkat ye kijing yo council ke yang ni. Em ki resolution ke dorai ka urat bon lagi press itu dibilang hajing ye to umuyong. Yo polite. Ya ga ngelia nagi an yang ke MMC ada. Yo. And regular resolution ke ira le mau pedian kan. Ka revenue bro. Ka wayo penangkap council to maksimum to na ka revenue yang umum yang tahu kap ya kelam ya kejengeh yang umum yang man mila the council ke isi ke resolution ki waki dera ada ki kamu rayu ibi nabi ko kubor ko onge to urge upon the standing committee of the Rajya Sabha and the Parliament to delete the wording and at least 4 shall be from the 100% tribes in the case of Garo Hills Autonomous Territorial Council, and also the wording at least 2 shall be from the 100% tribe in the case of Khasi Hills Autonomous Territorial Council. Nakahapo nagbertagan dengan draft amendment yang 6 kini ki 100% tribe Hagaro wa Khasi hajaintiam penio kijingra usiem ya kani ke resolution nakabanta uya klam ya kini udili nikte 100% tribe yang Khasi oi garo penio naka isi lini takapor outside the purview of the district council ha ni memang ka draft ka draft amendment yang 6 schedule kam ngate to ki kente na ki sentence to siem man ya ka resolution ke ira ta ka jinga umoyo mpen ki kelam katwa ya ka resolution na ka banta ka kami kita di artli ki district council ya kelam ki ni demot kura Khasi Hills that session nang ra ka resolution Hagaro Hills le untip tang hajain tia untuk subject yang ni dang ya ra kita mite ki jaj resolution hagajing chem yang ini bro ile omben ga gani ke session upaman ni ha gani ga isi to watrot nak watrot ta da yopi ka ka business list of business nak isi gigi le ki business ke waki gi ha gani ga session do ba leader ki resolution wa ki official reports kani penyo wa gani ga isi ga gani to kum ga responsibility nak banta kani ga council but nak bantahi ka jaj bro ikan gin nak igiliang ngongi bro rumudi ikwa gani ka isi ka wim go gani ka council ka wim go ka jai pro wim go lang ba yung ka council ka tang wa ta ja kam ni mi kam ni nung tips try sado ka tuan ni na yo ni gani ka council ka ni ngam yo bi ka session ko da online ni ka step masan point 2 session da omu Deputy Chairman of Lai tu orang masih yok dengan court order Pulom maru tidak produk mengalami section. Ada ini sekian kami juga ipolai itu tentang ini case dah, case. The question yang kita appointment dan ini yang chairman. Illegality wa appointment chairman dan lai kita mesti prosedur. Kesamuk juga samurang juga court wa perdi jeng lain ti juga jeng dan hearing ini case. Kalau tak man session ni, saya pergi ke order wa kadang ni ke case tong chairman appointment yang udah man subject to the question yang buat dan ongoing itu bor yo penlain ni session. Tangwa mem ongo yo pendam ni session. Kamu yo bi hamni order ini accordingly pending disposal of resolution is introduced in the fact session of the council strict on it which is not to be disturbed. The session in the council to the binding the constitution yang ini untuk every 4 months summer session and winter session
budget session yang ini session ham kam lagi itu thuri yang session yang lagi andai question yang itu chairman ni udang appointment yang udang man subject to nang hearing of court they daw court order ini wa line session how can that has what haven't he the ego yang ini order wa the session shall be presided over by deputy chairman. Oh, to preside kan di session ni. How one on his case dalam chairman deputy chairman di preside. Dah kan ini panel case dah court high court of Meghalaya kala ada wa deputy chairman to preside di session. Dan rai kami yon ni orang confuse atau court perlu membuat session impian preside di session yang ini. Tidak ngai sistem yang yo deman contempt ya ke order yang high court deputy chairman contempt nam le order high court pak session MK ko bon pai business ini ko dari ra ini colleagues yang bon han business questions emotion ko ra ini tangwa uni deputy chairman nam yang direction of court conduct in session dan yang ngasnya uni tak man contempt yang court order way umbien neglect yang duty kau deputy chairman hangam apa ni dan yang ini berkat what will move ahead chimi ya kan ngerai dah berkat iprai kamu ni lah file kita contempt order file putih itu tangwa 100% sure man contempt ya kan order dia umbien berlai ini session jadi senyap yung opposition ini wagani isi dewan is a disgrace ya council dan Jhadc. Never before in history oman kami. Dan ke share yang council hai point ni por dan go pesa thap royalty indo for. Handrai kan ni isi kami na tip kan sen mai ni chemu CM ti top officer itu. Tip kan sen mai chemu di jikit kini yang ki yo di bet dia kata pesa yang ni. Hawa da ke fund yang ni yo yang lo di por. Jadi pala di geli yang itu sah. Share council dan kani to ko kani ka ru poi kan ni to ko rap state government ni kini ko hak yang i udah do di por dah to ko wali pani yo bill out ki ile ya rap ki special fund special scheme ni kini to ko royalty ko hak yang i kan ni yo bi lai reach wa chen kibru dang yo chalan moyong kan ni chalan yang si school nong ki chalan yang i itu chalan suppose moyong point po nam jentias em ratus nam pi o sta boy dan beta jo chalan gi ko tu royalty jam su iyo yang yo ketem nam dikit klik kan isi it's been a disgrace kam am dikit klik kan ni financial position yang ila jam dito la to digi kam mon yo punjon rojo yo kare bunyo yang i pe kam jo la kam le yo begini isi gi por de tap ye kan isi sarai am wan da lai asa yo sar apply ber kai pot ki kam yang kana do kam hek chnong po 17 po chnong hai tai la lebih intervene hin kai pot nai bet ga begini sab ai kami ni medap yang case yang rangbat chaw hek chnong tai darchi la ki is state committee go not direct or the lawyer in the file nomination ni bro how the file nomination ni candidate to put part order of the lawyer cancel the election so you am go court kami sa forum yo court wa direct court ani si how to yo election all the matters in the court hadu kani case yang chairman like court habi I kam apply it bin ni ni am sa to it has brought a disgrace I kam go position into one ni yo hi handrai bro ke point wa man di chong le kami ke point go wa I le chong kami ke jing im ga yap yong ni council man ga tiang ni dengan kaum persnya pi gini wa kini ki wa jing le ni ST50 im honi na ke ki kam yang ki wa le honi na ke di scheme le da tv dem ngarai yang ki kat ni ini special system scheme ngarok so si dam do di por di scheme uyo in central scheme untuk roh kulit pan scheme ni dia dipanggil hendai ke tu wat dah pak dah pok ganti ayok borok kat mas council ini special assistance scheme hendai ini kini isi dia yo dapat tiba ye pas ki ye wa ye kani scheme ukai duguru lingguru ni mja emang istri kalau man si ya nam je bendo langi perlu opposition nai bila imja bendo ye wani wan scheme ni ye scheme yo implementation da ye implementation dai bila dia hendai yo bendo hok ya ka scheme to central scheme to ki uri to la
Mem hockey talk yang kini kan ikut. Tadi meant for development of the whole area of the Jhadc atau Pynïaid sekolah kami. Ini macam presiden ini, hak ini isi tip hak jengi pelai ke jabin gawan bukrek ini rai kamu tega rai. Teh, kita berpraktek di orang ada discrimination. Ada perkat itu yang ini. Why memory our itu handai berwan rai ke disgrace. Kat one poundly di court case warem gani ka isi ani. Ucap pengap ka court. Dari UIP minat kat ni kasi kat mio iga pun senyap gani apa pada house. Kalau Dorbar ada perlu di sana tapi pai bersenyawa iman ni percaya ni jingle ni estate committee jingle bor yang kan wai man ga jing jaburom ya gani council yang i do kata pro i dari senyap kia ya kata pada senyap seram cikilok ini bi kaman sudah hiar ni dikira wani urusan jam berkat ika tentu gani kalau estate committee lakam ni flash kamat im ngayap yang di council sangga keti ini dalam ini hari dobok ini juga. Jadi sekarang ketika minta session rak ini untuk iklam, jadi anggi beruang ini betul si time border. Ada cuy puar kamtam cemi, badi bentar yang di council, kam ke forest plantation yang di council gue minta senang kan dulu. Ke council ada dai ke kontraktor ini kedai, hendak cemi, wah kini benar yang ada today, wah nelihat sarkar Assam, kanggo ini kontraktor berani ini kedai yang ada council bai. Hejui puar liang kadan gawa kan fa ji sa ko timot ro ar ligi DC ko fa brani ni kiden nrei ko sia pala li ko yo use ku ba liang council hito ini chim gi bon ting klei hejui puar na liang sarkar Assam hole ke gon kam po yang ga district yang i wakam kam gi ting ye klam ne binta gi ar ligi DC le ni kam gon information ko fa ko de gon kam nrei ko sia pala ini yang distrik yang ini, hab yang hulai pun macam hab yang juga information ni apa information lagi nak sarkar Assam, nak sarkar Meghalaya sebagai pun. Kalau kamu teknis kita kini dia warra le pun siapa yang dijing yang diburu yang ini, pada jadi pun ada council ni, dalam dia terkuk ini kam, jadi itu yolat iklam pun siapa, dibentang yudai di Jhadc buru yang ini. Jadi kantam ni ani ka system mo ra uwi ne kamtam ni ga clear town committee uwi ke man to clear town committee wa dun ga sistem ka ukra kamtam committee la do snem khandes pa kle pa budget ko ter kam ki function ki purpose la ki ukra town committee ale no tang was nafsi ga ni upai man hate clear town committee man kam ni kinong kra etile ki om yotolop ta sai wi la ni lani le district council la mem kit kia kamong poi bang ban bang sebe kram yo ha man mem kita kit kia hagnur kom ke order la mem gi chaki wato odang im gni ge town committee mo wato wadayam na man kini man pencong go ginom kra hajong sun ntip gi wada bun snem gi wakra hanur kom odang yu mo dang e cha mo dang yo odang yo mo ki ni om yo di mo taki gari kita ko benem kam mai ta man kam tam yule ya gini kamram yu taw kam ti da bon ki wa si yung building na chna karpang kita wa met ado armala ka taw kom ti tan man ko was yurai man go vina man kamat kamado yu ko ko bor bon sen man go kam vi taw re yung i ritgin re slap yung i marat klamem di ginong pa kemem di nong plan taki wile yang ki kamong bambiang sa tunis system man di kinong kerala kim tip digi myo digi trop la duna asnem sai wile chokamong bi panban ben chong bi ha jong so mi ta ni to rang yang me kali ni district council to khang mo atau rapanem kam kita ngeli yung karpat kham ta nge isi to sama him kia gini tala ha bi jumut atau khang le la ha ta kita order kita jing to ski la dam to teman sama pencing di wace yung tip ki pli ada bo be kam ni man kami cakan to cai kinong yalam hagini district council asal wil poi biang sebentar cakan SCG wada poi wada klam nang ini MDC yung iman ongi da bon kini sutulop i him ni nang ini SCG ini bo o ge jingdo mesen kamtam ya ge ra agro par na jingdo mesen chocho ya ge contractor lara ki ya ge contract wat ke pisa district council bende di New York ya ge bill wi dang em da jingkli haki teman pun poi pentam yang kata jing geli hai man
kamu le district kastel lada egi nong kre ya bro wade to jing sum yo ai ta penyo gete wi papen hier chocho papen japrom chocho ya kan di district council hakini ki benai ki wadap ki staff yo tulok in rubnai ki MDC yo tulok in rubnai tangwa da su tulok ki ar benai le benai ni por dap da ka SAG scheme go ke central government na ka banta ki development hapo ke district yomi am district pisah council namo ka isi wati bite tang wada yo bilang ba gitu ki documents kam ki press yo bilang ba documents wa ka pisah yong ka SAG ka wa to deposit hak account ng sidudi ng ba chief engineer nawi das ka transfer ka cha cái script vi yong ga easy yong yong chỉ sen ru crore sang phao la chỉ sen phao crore total man go kan ru crore ta da yo bi ko kubor wo CM murom yong i ongu kadi do ka jing pemba ye ki MDC yong ga BJP ya kan ni kapisa kawa to na SAG im klam mi claim ki sakya I klam ni ki sakya Terajuk tidak di press di media wa kelam ni penbar yo CM namo kelam ni kecil sekian. Pi de yo pi iklam ni kecil sekian juk ho kelam top kelam kulma. Tani tidak yo sa kadi ke council kat ni na bisa pemi ku por CM yong i ar pon rukrur da yo na state government yo MK council yo Ông anu hapsu tulapu leba. Kejing em kam tulap cipna hepo kani council to kamwa dunia nya. Haka cipna. Lada ar pound rukrur penyola kemang le so benai to to. Untuk ru lebnai. Ar pound rukrur kodang yo ikan ni kodang release state government ngat rai isi the have embassy at least receive fund your council lale ka fund your council ka district ka council fund ar crore embassy tamu kan lan men kam te kaman run ni council kata to minimum to lan ar hon crore yo release ani lada em ka council fund sa crore man ka ar pa crore da yu su to lo yang staff MDC kam so benai kat kani ka jinge staff chong ni krech tom ni pli to jadi nggak yang jencar lah, yang dulu hampir rup naik dulu tulok naik kerek. Hawa yo kan kan tulok kepisah arhon rukror plus arley klur emna council fund. Kamram yang council kong isi kan ni, ini kan yang ki MDC opposition room ni, idi mani yang CM murom yang ni, wa usu ile ni ketulok. Ladam yo usu penru benai, su benai, naga banta kani kapor por Christmas poi kapor Kusnam na poi renew kot ki bagi pai kono ki da poi nai te dau itu di mana kam ki opposition members wo CM ni hab su tu lo la ka man mal ya ka so brai hab su ba ka te dau ka jing kwa